Invitaygi kunandia, Kuska mañakunata Diosninchik tataman, kumuykusun. Diosni tatay, kunandia agradecesqa kaygu porque kawsayta qowaygu, samakuspa Señor sayarigu chantapis ñawisniygu rikhun, intita chantapis Señor kawsayta kan qowaygu. Chayraygu kunandia mañakuygu, kayta latuykipi Señor. Qillqasqaykita allinta qan entiendechiwayku kunandia. Chayta noqayku mañakuygu tukuy sunqumanta Jesucristo wawayki sutinpi. Amén. Zapatuta ilari Pucha unuk min uikus nangmi Mana alim pacapi Kata tarkan songkoy Jesus na uyaris pamayang pulawang O karir kang umayda Kata tarkan songkoy Jesus na uyaris pamayang pulawang O karir kang umayda Jai ko na songkoy ta Pusok ya jiwa Sakit puni ko jai ta Hakay niyaw paruna Kay papiwik Diyos ka Munay mi musok yay Mucho siyang kichong Wagya kuyayata Bay mi uyari sunki Hay naruwar ka Wag mataruan ka Munay mi musok yay Lakayak pichu kau sa siyangki Puchak nit iskanchu ka siyangki Hamuy espirnei kimang Umay kitang ukaring kalyam umakinwang Songkoy kitang musukyachin ka May munay mi musukyay ka Sinchi unay mila kayakpi Karupi kuyay tagaw sarani Manasuyang kuy niyo Mananya muna kuy karang nyachu Ucak anay kostang karkani Sapatuta ilari Uca unuk
Allin p'unchay munasqa khuyamasi, mark'ayta apachimuykichis sapa nikichikman, sut'iyaymanta pacha mask'asanchik Diosninchik tatata. Chayrayku yuyarichiy munayki, siqan pata tiyan, qillqarimuy kay comentarios nisqapi mañakuyniykita, maychus yakiyniyki kasan, chanta maymantaqa guna qhawamuwasayku. Kunan dia Pastor Amando Pardo kasan noqanchikwan. Pastor allin p'unchay imaynalla. Allin p'unchay, hermanos. Kusisqa waqman tanta kuspa. Kusisqa imaraykuchus waqmanta uchikanta Diosninchikmanta yacharisun. Walek pacha Pastor. Kunan dia qallarispa kasun parlaspa imaynata familias haywaqtinku paykunapis recibingu niwanchik, paykunapis suyangu hap'ingu Diospa bendiciones ninta. Allinta entiendenapaq Pastor, kaytapuy tiyan tukuy runa masinchik entiendenanpaq kayta. Imaynata opita noqanchik qhawanchik primerota, imaynata Diosninchik ruwarqa allinta noqanchikpaq. Diospa qhilasqanta les paga. San Juan 3:16 tukuy noqanchik yachanchik, pero lerikusunchik. Ajinata nin. Diosqa chay hinatapuni kay pachapi kaq chikata munakusharqayku ukk'ata churinta gorqa. Ajinamanta pillapis paypi creerqa mana chinkayman rinqachu. Astawanqa wiñay kawsayniykutaq kanqa. A veces ni noqanchikqa tukuymamanta hap'ikunchik. Tukuymamanta hark'akunchik. Makanchu, ma alcanzanchu, tukuymaninchik. Pero Diosninchik yachachiwanchik nispa noqa aswan hatun qunata qoykichik k'ata wawayta. Mana hark'akurqanichu paymanta. Qankunarayku kacharqani hallp'aman. Noqa wawayta quni qankunarayku. Hermanos, hermanas, Diosninchik tukuy imata gorqa noqanchikrayku. Si Diosninchik chayta ruwanchayqa noqanchik kikillantataq yachananchik tiyan qoyta, waqkunaman qoyta, porque pichqon chanta hap'in. Chayrayku ama qonqaykichu, imaynatachus Diosninchik munakuwarqanchik, chayrayku Jesucristo wawanta qorqa, noqanchikqa kikillantataq qunanchik tiyan. Kusiku yachay chayta Pastor. Yachaykiña munasqa khuyamasi, haywana tiyan runa masinchikman, pero kay iskaytapuy tiyan Pastor. Imaynata o imawan noqanchik yanapasunman o haywasunman runa masinchikta, kayta noqanchik cumplinapaq. Waqmanta Diospa palabranta lekusun. Primera Juan 3:17-18. Kayqa allinta uyarinanchik tiyan. Ajinata nin. Kapuyniyuq runachus hermanunta pisikuqta rikuspa mana imatapis haywarinchayqa. Diospaq munakuyninqa manapuni paypi kanchu. Wawitas ni, ama simillawanchu munanakusun, astawanqa chayqamanta ruwasqasninchikwan rikuchinanchik munakusqanchikta. Tukuy runas, tukuy warmis, qaris, wawas, waynas, tukuy fácil parlana. Fácil taninchik tukuyman munakunanchik tiyan.
chayqa manchay fácil parlay. Pero imata ruanchik sichus qari warmi mana nimayuq rikurin punkunchikpi. Imata ruanchik, imaynata noqanchik ruanchik. Qankuna rikunkinchikcha o kuyarinkichik imaynatachus a veces nin hermanos ninku ay hamusqankiqa ay kunanqa mana nimapis kanchu asipi, pero a ver kunitan wisq'ay ñawisniykita noqapis kikllanta ruwasaq Diosninchikman mañapusqayki. Chanta uqta mañaspaqa nin kunan ripullay ya Diosninchik qanta imatapis qosunqa. Cosachu chay kan mana puni, porque noqa nishani noqanchik yachachinchik nispa munakunanchik tiyan wawqi masinchikta, pero imaynata noqa niyman munakuyki si ushika t'antata mañakuwan mana t'antata qunichu, o p'achata mañakuwan mana p'acha qunichu. Chayrayku kaypi niwanchik ama simillamanta munakunanchikchu, sino ruwaspa, sino tuquspa. Chayta sumaq ruwanapaqa, entonces noqanchik yachachinanchik tiyan wawanchikta parlaspa ruwaspa. Noqanchik sichus qhawanchik pitapis imatapis munaspa yanapananchik tiyan. Claro, nisuman pero pastor kay hallp'apiqa ashka runas warmis kanku piskunachus mana imata mikhuyta tinkuchu ma p'achayuq kanku ashka kanku, imaynata noqa yanapayman tukuy chay hermanusman mana chaqan atinkichu tukuy runasta yanapayta, pero uqllatapis yanapaspaqa ruwashankiña imatachus Diosninchik yachachiwarqanchik niwarqanchik. Chayta ruwanapaqa, entonces wasi ukhupi wawasninchikta yachachinanchik tiyan. Wawasninchikqa yachananku tiyan de que yanapana waqkunata. Imaynata paykuna yanapanqanku. Paykuna umankuman churana. Sichus uchika qolqeta qan hap'inki chayqa. Ichapis tata, mama qosunki qolqesituta. Qan hallch'anayki tiyan chay qolqesituta. Chaymantata diezmo qunayki tiyan. Chay primero. Chanta hamun tío, hamun padrino, kikillantataq qolqesitu hap'inki. Chay qolqesitumantaqa diezmo urquspaqa yachachina wawasta de que paykunaqa uchikanta churananku tiyan ukladuman waqkunaman yanapanankupak. Ichapis alcancía kanqa yanapanapaq. Chayman monedita, billetito, huch'uy billetito, chayman renqa. Chaywanqa ichapis wawasninchikqa yachanqanku. Noqa kaywanqa misk'i rantiyman, chicle rantiyman, o imatapis rantiyman ninku wawasi, pero chayqa mana kusachu, ni saludpaq ni imapaq. Mejor hallch'ay chay huch'uy moneditata waqkunaman yanapanapaq. Hinataq entonces tatas, mamas, wawas allinta ruwanqanku.
Allin pacha pastor, hinata munaspa kuyamasi. Atisqanchikman hina yanapana runa masinchikta. Chantapis separana tiyan imaynatan yachachiwanchik kunandiya yanapanapas runa masinchikman chaymantaqa manaña sahra runaschu kasun manchayri Diospaq yanapayninta munayninta apasun kay hinata ruwaspa. Tupunapaq kayta pastor kinsa tapuy tiyan maytaq niwanchik. Sichus familiasta kapuynin tiyan chayqa imaynata chayta yanapaspa runa masinta wakinta haych'ananku tiyan imaynata chayta haych'asuman yanapanapaq waqaychanapaq chay bendicionta. Sichus nuqanchik allinta hallch'ayta munanchik tukuy imatachus Dios quwanchik hallp'a kachun, carro kachun, wasi kachun, sichus nuqanchik allinta hallch'ayta munanchik chayqa, entonces kaypi niwanchik cosa ruwanaykichik tiyan. Churaychik chay tukuy imaymana qankunamanta kan, imapis sutin kanman. Churaychik chay makispi, ima makispi, chay makis clavos husq'uwan chay makispi, chaypi seguro kanga, chaypi mana ni ima ruwanqachu, mana pilpintu yaykunqachu, mana suwa kanqachu, imachus chay makis husq'u clavuswan seguros makis. Pero chanta, sichus qan mana chayta ruwankichu chayqa, hap'ikampuy tukuymata, ni noqalla khuyasaq, noqalla allinta khuyasaq. Chaywanqa qan nishanki noqa tukuyma khuyasaq, pero chaywanqa qanpaq mana cosa kanqachu porque mana hanaq pachaman ichapis chayankichu. Chayrayku niwanchik de que imaynatachus Dios gorqa, kikillantatas noqanchik tukuymata Dios ninchikman qona, chaymanta pacha noqanchikqa allin kasunchik. Charaykutaq sabio Salomón ajinata nin, pichus mana mich'akuspa waqman haywarerqa tukuy imayuqman tukun. Pichus waqkunata saqsasqeta, pichus paykunata saqsasqata ruwarqa, paypis saqsachisqallataq kanqa. Sichus nuqanchik qonchik, hap'inchik. Sichus mana qonchikchu chayqa, ma hap'inchikchu ni imata. Imachus Dios ruwarqa nuqanchik rayku, sichus waqkunaman qonchik yanapanchik, entonces nuqanchikpaq bendición kanqa. Pero sichus nuqanchik hallch'akunchik, sichus nuqanchik tukuyma noqallaykupaq tukuy kanqa, entonces kaypi niwanchik de que chayqa mana cosachu kanqa, más bien maldiciónpi tukunqa. Hermanos, hermanas, entonces qona, uchikatapis, pero qona, chaywanqa hatunta ruwashanchik. Amén, pastor. Kayta noqanchik ruwananchik tiyan tukuy sonqomanta. Mana allinta qhawanallawanchispaqchu runa masinchik, manchayri Diospaq ñawinman qhawamuwasanchik, chayta pay yachachiwarqanchis, Jesucristo wawanta churaqtin kay pachaman wañunanpaq noqanchispaq munasqa kuyamasi. Hinataq pastor, kayta mañakuspa kana, kay kikinta ruwanapaq sapa familia, sapa runamasi, sapa hermano, chaypaq kunandiya mañakuna Diosninchik tataman. Dios tatay, ancha tapunia agradeceiku imaraykuchus qan, ashka bendicionesta qwayku sapa día, kawsayta qwayku, mikhuna qwayku, qhatayta qwayku, tukuyma qwayku tatay. Charaykutaq chayta hap'ispaqa yanapawayku, waqkunaman
uchikantapi noqayku quykuman. Yanapay wayku, Señor, ama simillamanta munakunaykupaq, sino ruwaspa imaynatachu ruwarqanki q'atawaykita quspa. Kikillantaqa tatay mañakuyku chay phillqa familiaresmanta yanapawayku para que paykuna qanmanta yachanankupaq, paykuna noqaykuwan kuska kanankupaq kay chunka días tukukuqtin. Dios tatay noqaykuwan kuska kay diapi kay mañakuyku Jesucristo sutinpi. Amén. Amén. Pastor, napaykurimoy tukuy hermana qhawmasqanchikta invitek aya watejmanta paykuna hamunankupaq uyarispa Diospaq qillqasqanta. Hermanos, hermanas, ama faltaychaschu q'aya paqarin waqman rikukusun. Waqkunasmanpis willay nispa mensaje hap'isun qhichwapi las 6 suyasqayki o waqyay nispa qallarishaña yaykuy. Chaywanqa aswan ashkas kasunchik. Q'ayakama, hermanos. Ayakama Diospaq yanapayninwan kanachik. Amén. Usted es nuestro invitado especial para participar de los 10 días de oración. Del 18 al 27 de febrero buscaremos a Dios en la primera hora del día y lo invitaremos a ser Él quien fortalezca nuestro hogar. Para participar solo tienes que entrar en el sitio web adventistas.org/es/10 días y bajar el material con el contenido de cada mañana para ser parte de esta cadena de